Abusuya mo akwa ba Emfamily Sunyani Traditional Council na nyina ye ni deda se na Bosoma Asor Nkrawiri otosumbienu onya ni ba bikro ni datu yie na adu so ne ye na ye hyase Abraham Sumeda na edikan no ene enura na pani behwe ene akonfo ena afei so wonu asebio ekoa esum nananom ebeye wo ye kire wa amamre ne amanne kwan so ene akonfa hura wo buru manta mu nyina ba betia ye enura wa amamre kwan so wonum da amamre nyina adi enu akire so nana Bosoma Asor Nkrawiri otosume na ne oda for me eyade se no wa yire no mienu eni ti enura ayire no mienu ni nyina ekire adisiedi a wonum ede kata na ti kwakwa ena yeda etosu mienu na yeda so ejire na nana Bosoma Asor Nkrawiri wonye ne ba bi kura ene yeguso yesu no na yeje ye kata na ti kwakwa no entie kakra anase abakosem kakra ewo eni sem yesi ebra na tiese no na ojimu ye pa wo ya hobrase ni pa oyobi asebio wa besum Sunyani man eni nti obeye wo chechire ni na ebra oba beye wo chechire ni ne so no Sunyani Senior High School eyade se wa kire ade ho no kakra enu akire so Doma Senior High School so okosum ho no koye o chechire ni wo babu no manchem ase ya uno ni ahafo oba beye Forestry Commission penia na ohwe obeye Lands Commission panyina na ohwe atutu no ma se ne bench asembe tumi aja na so enu akire so nana penso eni enya nana Bosoma Asor Nkrawiri try nei ada honum kakra amansa ya titiri ni bentaye ebem na cheso oba bedi trapesika digu ombotom enti nana Bosoma Asor Nkrawiri ne wonya ni ba bi kura yesu nuwo na ye ni doti ye obi e wa besum Sunyani man pa na nana asum Sunyani man ansa nanom etonsa e dia friend se womrai na omesum se ne be betimi aboa na amamre ne amanye kwan so no ono so timi aboa enam so manana ebedi hene eni ti na watoi na ewo sempani fortress na amamre ne amanye kwan so no ye hwe na eye ne doti yie eni ti Sunyani Traditional Council ye tuna makomako enson e de si hon mani nyina eye se ye di sunye na ye kata na ti kwakra na eno ena Sunyani manhema nana sika akoshe piebre ya otosumienu oba hema so atona konwem kama otimu se nana oba hema kokodufu a chese otimu se no fotebraba ututu a na etwere ne bo oba kokodufu watina na egoma ahemfo ahudo e wopuno mantamu atitiri eni bente ye nyina no eyade se won ma ba be piema wo ba be tia oba hema ni nyina nana Bosoma Asor Nkrawiri otosumienu wonya ni ba bi kro ni joti ye yegusu aye de otosumienu ena hu se ene abrafo ne empanifo bia ebo amamre ne amanne eje ne naso no ene wonum gusu otim se chini ahudo ene ewba ye wo ankobia hene ba bi obetena ye wo sana hene ene de ewba abusua hudo ni nyina eyade se wonum esi canopy di ama wo mu a wo ba betena se ne yakata ye na dati ene eda etosumienu ene ti ne yakan se Sunyani Traditional Council eje so se na makomako enson ye di su ye nana Bosoma Asor Nkrawiri wonya ni ba bi ko se ne bi ebetimi aye na yakata na ti kokko na ye ene egusu aye ha Sunyani Traditional Council